خصوصا سيد الوالد سعد حسين الحاج وزوجاته وأصولهما وفروعهما وقرباتهم من انتم إليهما خصوصا كيمون بن حاج عبد الكريم وأصوله وفروعه وقرباتهم من انتم إليه ثم إلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين الحاضرات ولقضاء حاجتنا حاجاتكم من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة لحضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين أسوال الصحابة التابعين جميع الملائكة المقربين عبد القادر الجيلاني الإمام عبد الرحمن الأديبائي رحمه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه أيها المستنقون إلى رعي جبالهم صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى على النبي محمد صلاة لله وألف سلام على المصطفى حمد شريف المقام صلاة لله وألف سلام على المصطفى من شريف المقام صلاة لله وألف سلام على المصطفى من شريف المقام صلاة لله وألف سلام على المصطفى
المصطفى أحمد شريف اللقاء صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيي بابنا يا كرام سلام كمسك الختام عليكم أحيانا يا كرام ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين الأنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف اللقام صلاة إلى الله وألف سلام على المصطفى حمدا شريف اللقام أنا عبدكم يا أحيل الوفاء وفي كربكم مرحبي والشفاء أنا عبدكم يا أحيل الوفاء وفي كربكم مرحبي والشفاء فلا تسيبوني بطول الجفاء ومنذ بوسلي ولو في المنام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف اللقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى أحمد شريف اللقام يا نبيا بالكذام قد جلى عنا الظلام يا نبيا بالكذام قد جلى عنا الظلام وهبنا بالهدى واستقام فهكام وهبنا بالهدى واستقام فهكام يا نبيا بالكذام قد جلى عنا الظلام يا نبيا بالكذاب قد جلى عنا الظلام وهبنا بالهدى واستقام فأكام وهبنا بالهدى واستقام فهكام صموة الرب الجديل أنت طهرت الحرام
سبدة رب الجليل أنت طائرة الأرام يا سراجا قد أنار وأتانا بالحكام يا سراجا قد أنار واستقام فهجام يا نبيا للكدام قد جلى عند الظلام يا نبيا للكدام قد جلى عند الظلام وحمانا بالهدى واستقام فحكام وهدانا بالهدى واستقام أغرم بحب الله دمسا وارفع بدين الله رأسا أغرم بحب الله دمسا وارفع بدين الله رأسا واغثر على حامي الرمدا واغثر على حامي الرمدا النار واجعل الأنثى واجعل الأنثى عريض بأم الله نمسا وارفع بدين الله رأسا عريض بأم الله نمسا وارفع بدين الله رأسا انصر على همد الرمدا وانصر على همد الرمدا النار واجعل الأنثى واجعل الأنثى أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود بالميدان أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود بالجنان بك أنت لا بسواك أنتيت أن أنسي أمسى أغرم بحب الله نمسا وارفع بدين الله رأسا أغرم بحب الله نمسا وارفع بدين الله رأسا وانصر على همد الرمدا وانصر على همد الرمدا النار واجعل الأنثى واجعل الأنثى أنسيت يوما في الزمان بدأ الوجود به الندان أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الندان بك أنت لا بسواك أنا أنسك أمساري بحب الله رأسا وارفع بدين الله رأسا أغرم بحب الله نفسا وارفع بدين الله رأسا وانصر على حامي الرمدا وانصر على حامي الرمدا النار واجعل الأنثى واجعل الأنثى صلاة وسلام على طه رسول الله صلاة
الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله لير لير تندوري السبيلير انت ijoro royo tak sanggup kemanten anyar bocah angon benek no blim bim kuwi lunyu benek no kanggo kasudadira kanggo kasudadira salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah hubbun nabi adal insani mumtaradun wa hubbu ashabihi nurun biburhanin man kana ya'lamu anna Allah khaliquhu la yarwiyanna Aba Bakrin ببختان والأب امسل فرق صاحبه ولا الخانف دوس بن فاني صل على النبي محمد يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وآدمت نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وآدمت نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام المرتجى يوم
اشفع لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عني صحابه يا ربي وارضى عني سلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا
ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حضانك ومناك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد على النبي محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجيرنا من عذابك يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حيضنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى النبي يا ربي صل محمد. عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وصلي كل مصلح يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله القوي الغالب الولي الظالم الباس الوارث البر السالم
عالم الكائن والبائن والزائد والذاهب يسبه الآنفل والمائل والضال والغارب ويوحد الناطق والصامد والجامد والذائب يذرم بعدل الساكن يسكن بفضله الضارب لا إله إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب حاد القوارب خلق محخا وآذما وعددا وأروق لحم وجلد وشعرا بنظم وعنذنف وضراغب من ماء ذاف يخرج من بين السلب والضرائب لا إله إلا الله كريم بسط الخلق بسط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من ذائب هل من طالب حاجة فأعنه المطالب فلو رأيت الخمد مكياما على الأكذاب قد جادوا بالدموع السواقب والكمن بين نادم وتائب وخائف لنفس يعاتب وآمدك من الذنوب إليه هارب فلا يزال نمت الاستغفار أمتاكم فكف النار ذيول الغياهب فيعودون قد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من الكون وهو خائب لا إله إلا الله سبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوركم لأن يخلق آدم من الدين اللازم وعرض فخره على الأشياء وان كان هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه أحذروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أعجل لكم عرائس معاني أجل الأحباب المحسوس بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا هجاب فلما آن أوان ظهور الشمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقي بمملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور البنسون السر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداء الأرض السماء أنقلهم في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ بالكون نورا وانفده يمتيما وظهره على بيته تظهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا
واجداد الكرسي هيبة ووقارا وامتنعت السماوات انوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أن من فخري وفضلي إلى نهاية تمام حملي فلما استند بالطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا آمدا كأنه البدر في تمامه أهل الكيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا أنت فاذ بنا البدور بسداء حسنك ما رأينا كنت يا وجه سروري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت كثير وغني أنت مصباح صدوري الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين عودك الصافي المبرد الله الله وردنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك صلى الله عليك يا نبي محمد صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسن أنت يا رفيع درجتي كفر عني ذنوبا واغفر عني سيئاتي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت غفر الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستر المساوي ومقيل العثرات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم لو على النبي محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله صلوا على النبي محمد يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه وولد صلى الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مكهولا بكل الهداية فأشرك ببهائه الفضاء وامتلأنا الكون من نوره وأوضى دخل في أكل بيئته من ذاك من الخلائق كما ذكر فيها من مضى أول فضيلة المعجزات بحموض النار فارس والسنقود الشرفات ورمية الشياطين من السماء بالسهب المحرقات ورجع كل جبار من الجن وهو بسولة سلطنته ذليل خادع لما تعنق من سنى النور الساطع وشرق من بهاء الذيام اللامي حتى عرض على المراضع اللهم صل وسلم وبارك عليه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا استغفر الله استغفر الله العظيم استغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم نوينا ذكرا تقرب إلى الله عز وجل أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا الله اللهم صل على حبيبك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليهم أجمعين الفاتحة ويد الكرسي وسورة الإخلاص 3 مرات والمعوذتين لروح مرب روحنا قلوبنا حضرة الشيمة وزن سريف ثم إلى روح سيد الوالي وسط حسن الحاج وزوجاته وأصولهما وفروعهما قربات من انتم إليهما ثم إلى روح بابا آله وأصوله وفروع قرباته من انتم إليه وزوجه ثم إلى والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين الحاضرات khususan liruhi Bapak Simon, Bapak Bukhari, Bapak Adi Yono, Adi Ahmad, Ibu Mudrika, Ibu Tamuna, Ibu Riyana, wa khususan Bapak Husain, Bapak Rukati, Bapak Manu, wa khususan Haji Abdurrahman Hasim, Ibu Haja Sofia Mahfud, Bapak Jazuli, Haji Abdul Azim, wa usulihim wa furuhim wa qarabati man intamma ilaihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hadratal a'izza al-kurama, para alim ulama ingkang kaula mulyakaken, wabil khusus panjenenganipun ingkang mulya Ki Haji Suhairi Badrus saking Banjar Pandaan, ingkang kaula mulyakaken Ki Haji Muhibbullah Khalil saking Pajaran, kalian sedaya para asatidz wal ustadzat ingkang rawuh wonten tenggone majelis maulid kalian haul menika, ingkang kaula mulyakaken lan nyuwunakipun pangapunten boten saged nyebat asmanipun setunggal-setunggalih, namung boten ngurangi rasa hormat kula dumateng panjenengan sedaya ingkang hadir. Kalian sedaya bapak-bapak aparat dusun maupun desa ingkang hadir ingkang kaula hormati, sedaya kemawon muhibbin majelis PTT ingkang sampun membantu terselenggaranya pengaosan menika, kalian para jamaah lan keluarga ingkang kaula hormati. Alhamdulillah, muji syukur dumateng kersanipun Allah Subhanahu wa taala, wonten ing enjing menika kita sedaya dipanggihaken wonten tenggone majelis maulid kalian haul. Mugi-mugi rawuh kita sedaya menika pikantuk barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan pikantuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan barokah sahibul haul Ki Haji Imam Ghazali Syarif yang ke-6. Salawat salam mugi-mugi kunjuk katur dumateng junjungan kita sedaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtisar lil waqt, ngapunten ingkang agung, kaula selaku khadim majelis ngaturaken sembah nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun membantu terselenggaranya maulid kalian haul menika. Kula mewakili jamaah majelis taklim PTT kalian khadim majelis, kula ngaturaken jazakumullah hasanal jaza dumateng panjenengan sedaya ingkang membantu terselenggaranya acara menika. Kula mboten saged bales kesaenan panjenengan sami, namung derek ndongaaken mugi-mugi Gusti Allah paring kesaenan dumateng panjenengan sedaya wonten donya ngantos dumugi wonten tenggone akhirat. Lan mugi-mugi kita sedaya mboten medal saking bulan Rabiul Awal menika kecuali mahabbah kita sedaya niki bertambah dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan kita sedaya semakin aktif wonten tenggone majelis taklim keranten dos pundi kemawon. Majelis taklim menika inggih menika tinggalane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warisane Kanjeng Nabi. Mugi-mugi kita sedaya bakdone mulutan nika tambah sregep malih lan saged ajak-ajak dumateng lintuni saged hadir wonten teng majelis napa kemawon, entah maulid, entah majelis taklim, entah rutinan khotaman, darusan lan lintu-lintune. Mugi-mugi saged diisi sedaya kelawan kesaenan. Lan niki saderenge mauidhah hasanah dipun aturaken niki wonten panyuwun hadiah doa kagem putra-putrine inggih menika Muhammad Bahruddin Riza Umami kalian Muhammad Afriliansa, mugi-mugi dados putra kalian putri ingkang saleh salihah. Kalian menika wonten salah setunggal jamaah ingkang badhe berangkat umroh, nyuwun doa restu panjenengan sedaya mugi-mugi Ibu Haja Ida sekeluargi berangkat umroh menika dipun paringi slamet wonten tenggone perjalanan ngantos wangsul, lan mugi-mugi ibadahe dipun trami dening Gusti Allah. Al-Fatihah. Saderenge kaula akhiri, kula nyuwun hadiah Fatihah kagem sedaya kemawon ingkang hadir para jamaah
ingkang sakit mugi-mugi dipun paringi sehat wal afiat, ingkang susah mugi-mugi dipun paringi binga, dipun paringi rezeki sing halal, sing kathah, sing barokah, kagem taat dumateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan kalian nyuwun hadiah Fatihah teng sebelah musholah niki wonten sebelah selatan niki wonten bangunan kagem madrasah, kagem pendidikane para putra wayah kita sedaya. Mugi-mugi sak badane acara Maulid menika saged dipun lanjutaken, saged disempurnakaken saderenge musim Jawah dugi. Al-Fatihah. Menika ingkang saged kawula aturaken atas nama khodim wonten teng majelis menika, nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten kekirangan lan lintu-lintune dalam menghormat panjenengan sami, lan kula suwun sakbadane purna acara menika pun kundur yen keranten niki saking jamaah putri sampun nyediaken napa jenenge tedanan damel sarapan panjenengan sedaya wonten teng nggone enjing menika. Lek biasane langsung kundur, kula suwun sak mangke mboten langsung kundur yen keranten niki wonten jaminan saking jamaah putri kagem sedaya sing hadir. Ngoten nggih. Sedaya kemawon ingkang kawula mulyakaken, monggo kita sedaya pirengaken taujihat wal irsyadat ingkang badhe dipun aturaken dening Ki Haji Muhibbullah Khalil, lan mangke dipun lanjutaken kalian doa takhtim dumateng Ki Haji Suhairi Badrus. Hakadha minni saking kaula wal afwa minkum, sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Ki Haji Muhibbullah Khalil, wekdal lan tempat kaula aturaken. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan, wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumi liqa'illahir rahman, amma ba'du. Dumateng sedaya para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, langkung-langkung tiyang sepah kita ingkang sami kita muliakan, Ki Zuhair ingkang sangat kula hormati, pengasuh, pembina Majelis PTT Pengajian Tangi Turu. Mugi-mugi Al Ustaz Zainal dipun paringi panjang umur, sehat walafiat. Mugi-mugi majelis injing menika mugi-mugi dadosa majelis ingkang boten sanes tujuan kita sami kepingin nambahi rasa ta'zim lan mahabbah dumateng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pejabat pemerintah, Bapak Kepala Desa lan sedaya perangkat-perangkatipun, hadirin hadirat, muslimin muslimat, jalisin jalisat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang penuh berkah ini mengumpulkan kita di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, memperingati kelahiran makhluk yang termulia. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini tidaklah kita bubar dari majelis yang berkah ini dan yang mulia ini kecuali kita insyaallah dijadikan orang-orang yang mulia. Amin.
anak-anak dan keluarga kita dijadikan anak-anak dan keluarga yang selalu dalam lindungannya, yang selalu mendapatkan keberkahan, selalu mendapatkan hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para hadirin hadirat ingkang sangat kula hormati, kula wau didongaaken kali Ustaz Zainal. Mugi-mugi medali saking bulan Rabiul Awal niki dadosa bulan ingkang membekas teng manah kita sedaya. Ojo sampai medal saking bulan Rabiul Awal niki koyok-koyok metu saking bulan-bulan sak lintune bulan Rabiul Awal. Bukan karena bulannya yang tidak berpengaruh, tapi hati kita yang sudah membusuk. Sehingga mestine bulan Maulid niki nek cara bahasai HP ngeces, nek cara baterai utawa aki seterek. Jadi bulan Rabiul Awal niki tujuan yang paling terpenting ngeces iman, nyeterek iman. Diseterek kok tetep duduk seterek ke sing gak mandi, akine suwak. Dices kok tetep lubet ae sian. Berarti sanes ces-cesane sing boten mengeluarkan setrum, tapi baterai ini sing boten menampung setrum, sehingga mestine niki medal setrum manfaat singgo nambahi mahabbah cinta dumateng Gusti Kanjeng. Penting niki nyeterek niki Pak. Nek kula lan panjenengan gada iman niki ndak diseterek, rasa mahabbah niki mboten disetrum, krana menungso niki imane aya apa munggah aya apa mudhun, mboten mesti. Al imanu yazidu wa yanqusu, maksudnya nek imane mboten saged tambah kekuatane. Nek imane nggih tetep iman nang Gusti Allah, iman nang Rasulullah, tapi kekuatan iman niki sing siji. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman niki saged tambah kalian taat dumateng Gusti Allah. Iman niki saged berkurang karanten perbuatan maksiat dumateng Gusti Allah. Pramila saking menika Maulid niki monggo kita jadikan sebagai momen yang paling tepat, yang kenal semakin kenal, yang ingat semakin ingat, yang kuat semakin kuat, sehingga majelis niki betul-betul membekas wonten athar. Hadirin ingkang sangat kula hormati, memuliakan baginda Nabi dan mencintai kepada Nabi niki mboten sami. Yang memuliakan Nabi pasti mencintai Nabi, yang mencintai Nabi belum tentu menghormat kepada baginda Nabi. Nek cuma ngadakaken maulid niki gampang. Malah maulid niku mulai sakderenge bulan Rabiul Awal pun wonten mauludan niki mari ngeten sampai luar bulan maulid ya si ono maulid. Tapi pertanyaan besar bagi kita, apakah maulid niki sudah menjadi sebagai perbuatan atau amalan yang semakin menambah kecintaan, penghormatan kita kepada Nabi? Nek ndak nun sewu, ndak usah maulutan wis. Timbangane maulutan duduk menghormat nang Kanjeng Nabi, justru menghinakan Kanjeng Nabi. Kronten mboten sedaya para hadirin, amal kula mbek sampean niki mboten sedaya pasti keterima mboten, krana ibadah niki. Mengadakan maulid kados ngeten niki wonten ibadah, ana carae, ana manhaj. Mboten angger pokok duwe dana, duwe dhuwit kate ngadakna maulid, mboten cukup ngoten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'azzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Al-hadits atau kama qala. Man 'azzama maulidi, barang siapa yang mengagungkan maulidi kelahiranku,
Man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan, barang sinten tiyang sing menghormati, bukan hanya sekedar mengadakan tapi memuliakan Nabi, kelahiran Nabi. Man 'azzama, semarap 'azzama jenengan. Azzama niki mengagungkan, mentakzim, menghormat, bukan hanya mencintai. Man azzama, barang siapa yang mengagungkan maulidi, kelahiranku, kata Nabi. Hormat niki nggih yo ngadeg, yo dingklu, yo khusyu, yo khudu. Wong sing hormat jero ati niki. Sinten tiyang ikut purun memuliakan, mengagungkan kelahiranku, kata Nabi, maka aku akan jamin orang tersebut kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat pertolonganku kelak di akhirat. Dengan catatan azzamah, mentakzim, menghormat dan memuliakan atas kelahirani Gusti Kanjeng. Lho lek sakniki ngadakno maulid acak-acakan, Pak. Hormatun Nabi mahallul qiyam, rebutan gendero. Hormatun Nabi ngatuk ngadu menek-menek nang terop-terop sampai mudo-mudo. Tutuk ndak oleh, ndak pantes. Mboten mboten pantes. Kalau memuliakan masjid saja adalah tanda bagian daripada ketakwaan seseorang. Kalau memuliakan Ka'bah saja yang kita tahu bahwa Ka'bah dari batu, kita wajib menghormati, kita wajib memuliakan, karena memuliakan daripada Ka'bah sekalipun batu, karena adalah Ka'bah bagian daripada syiar agama Allah. Maka orang yang menghormat daripada batu sing jenenge Ka'bah niki min taqwal qulub adalah bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Engko ae HP nih tekein. Mari majelis engko HP-an maning. Niki sing tak sampekno dawuh Kanjeng Nabi, ojo sampe gak direken iki, lek omongan kula dhewe gak apa-apa. Sedilu ae, kula ngadeg mangkane ngadeg tidak suwe-suwe. Tak jamin ndak sampai 20 menit, bisa. Kalau saja memuliakan masjid, kita tahu masjid niki dari batu, dari bata, dari gamping, dari semen, tapi ketika menjadi lambang daripada agama, jangan sekali-kali kau hinakan masjid. Ka'bah kita tahu dari batu, walaupun dari batu tapi lambang daripada agama, jangan sekali-kali kau menghinakan daripada Ka'bah. Delok teng Ka'bah niki ganjarane gede. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Wa man, barang siapa orang yu'azzim, loh, mentakzim, bukan hanya melihat Ka'bah, bukan hanya pergi ke Ka'bah, duduk cuma umroh akeh di ngarepe Ka'bah, copet nih kata, Pak. Ojo sampean kira di ngarepe Ka'bah iku ngapik-apik tok. Kailangan HP ngarepe Ka'bah, kailangan dompet, duit ngarepe Ka'bah, telecehan sakake-ake wisan. Oh mandi cuma masjid nganglang ndak kati ilang sandal sampean. Masjidil Haram niki karena ndak sekabehane wong sing teng Mekah, sing teng kene teng Baitullah niku mboten kabeh mentakdim, ana sing jalan-jalan heling. Tujuane wong nang Mekah niki kan cuma setunggal, golek ridhone Gusti, bolak-balik umroh, bareng dikei dijali urunan gawe santunan anak yatim, sepurane dik kebarengan. Lek kongkon umroh cakang, mong pancen ambek jalan-jalan teng mriko. Niki ndak apik sak temene, bolak-balik umroh ndak apik. Lek sik sampean ninggal tonggo sakit, tonggo luwe, ana arek yatim sing terlantar, tanggung jawab wong sing sugih niku. Thayyib, umroh silahkan, haji monggo, tapi ojo bolak-balik setahun ping 3. Kate golek apa? Jalan-jalan. Delok tonggo sing sakit atang-atang iku, Pak. Wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar daripada agama Allah, gini ku Ka'bah, fa innaha min taqwal qulub, maka orang yang mengagungkan Ka'bah adalah bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, lek mulyakno Ka'bah watu terus ya apa lek mulyakno Kanjeng Nabi, Pak? Ayo dipikir niki. Lek mulyakno masjid
Jelas masjid niki watu para hadirin, Ka'bah niki watu para hadirin, tapi ketika menjadi lambang daripada agama, ya opo lek mulyakno Kanjeng Nabi, kelahiran Kanjeng Nabi niki. Syukur temenan anggenipun mulyakaken tenggene Kanjeng Nabi. Nun sewu, mungkin omongan kula ndak pati payu wisan, Pak. Karena wis kadung adat wisan. Mahalul qiyam rebutan ndak sing tuwek ndak sing cilik padha, jungkrak-jungkrakan, ono sing gelut. Lagi maulutan cawopo niki. Niku duduk takzim, makanya tenggene kitab Al-Qaulul Badi' fi Salati 'ala Al-Habib Asy-Syafi', Al-Imam As-Sakhawi beliau mengatakan anna manzilatat ta'zim anna ta'zima manzilatun fauqal mahabbah. Sesungguhnya mengagungkan Nabi itu adalah kedudukannya lebih tinggi daripada mencintai kepada Nabi. Sampeyan cinta tentang Ustaz Zainal, belum tentu wong sing cinta niki menghormat kepada beliau. Tiang sing menghormat tentang Ustaz Zainal, mentakzim beliau, menghormati, menghargai beliau, pasti wong sing cinta, Pak. Ndak sakabane wong seneng nang ulama, ndak sakabane wong seneng nang masjid, mboten sakabane tiyang seneng tengene Ka'bah. Napa maning teng ulama. Mangkane maulid ngeten niki gaya acara sing kira-kira dawuh Ustaz Zainal ngeces. Cek nambah niki, mahabbah niki. Ojo-ojo kok metu mari teko maulid sing gak salat berjamaah ya tetep. Sing gak akur ya tetep. Sing medhit tambah medhit, wah ya gak barokah. Tutu barokah karene kiai sampean entekno nggih tutu saking ngelak riko. Barokah niki paling rendah-rendah barokah ziyadatu khair, tambah api. Saking majelis niki sadurunge melok majelis solawat ndak pati tepak akhlaki, bareng melok majelis solawat tambah api akhlaki, berarti barokah. Daringe teko teng majelis PTT niki ndak pati sregep ibadahe, ndak pati cakang baca Qur'ane. Ojo solawat tok sregep tapi Qur'ane ndak diwaca, mboten tepak niki. Qur'ane diwaca ojo ditinggal Qur'an niki. Hadirin ingkang san kula hormati, ingkang terakhir saking kula riwayat saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang pentingnya kita menghormat, mentakzim Nabi. Nah, di antara bagian daripada menghormati dan mengagungkan kepada Nabi adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi ketika kita mendengar atau menyebut nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik mendengar daripada orang lain yang membaca nama Nabi atau ketika kita membaca nama Nabi dengan mulut kita sendiri. Macam-macam hukumnya, wonten sing mewajibkan setiap kali mendengar nama Nabi diwajibkan sholawat dumateng Kanjeng Nabi. Wonten sing wajib hukumnya setiap mendengar nama Nabi bersolawat kepada baginda Nabi. Nopo keranten ancamane kata wong sing ndak gelem baca sholawat niki. Wailun liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang kelak di hari kiamat yang tidak dapat memandang wajahku, kata Nabi. Wailul liman lam yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak dapat memandang wajahku kelak di hari kiamat. Siapa gerangan ya Rasulullah? Man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang ketika mendengar namaku tapi enggan berselawat kepadaku. Allahumma shalli ala Muhammad. Agung no Kanjeng Nabi, Pak. Ojo sampai ndak ono Kanjeng Nabi ndero ati kula sampean. Dek endi mawon? Kata di pasar, tenggene pekerjaan, teng pundi kemawon, usahakan Nabi selalu hadir di hati kita. Singkat mereka apa? Sebagian para ulama, lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ainin ma'adattu nafsi muslimah. Kalau seandainya Nabi hilang di dalam hatiku tarfata ain, sekejap mata, sakedipan moto Kanjeng Nabi hilang teko awakku, ma'adattu nafsi muslimah, maka aku tidak lagi menghitung diriku sebagai orang yang beriman kepada Allah. Oh, saking cinta itu mateng Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesempurnaan iman kita tergantung seberapa besar cinta kita kepada Nabi. Besarnya iman kita, seberapa besarnya kita menghormati, mengagungkan kepada Nabi. Semakin kita menghormati, mencintai, mengagungkan daripada Nabi, semakin besar pula keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Riwayat Sayyidatina Aisyah beliau mengatakan,
Nabi SAW bersabda, "Thalathatu la yara wajhi thalathu anfus." Tidak akan memandang wajahku kelak di hari kiamat 3 orang. Hati-hati. Niki sing kula perlu kula sampaikan. Wis ndak suwe. Pertama, sing bakal besok di dina kiamat ndak bakal ketinggal wajah Kanjeng Nabi. Lain ndak ketok wajah Kanjeng Nabi, pasti cilaka, Pak. Pasti neraka, Pak. Ndak ono critane wis. Nek wis melbu sing melbu swarga niki ndak bendino saged ketinggal Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain beliau mengatakan, fi jannatin ma syaqani min wasfiha illa likaunil hibbi fiha khayyama. Aku ingin masuk surga bukan karena kenikmatan bidadari yang cantik, bukan karena pemandangan yang indah, makanan yang lezat, minuman yang nikmat, illa likaunil hibbi fiha khayyama, karena di dalam surga terdapat khaymah, tempat Nabi SAW. Karena aku percuma masuk surga tapi tidak dapat memandang wajah Nabi. Sing mlebu swarga niki mboten bendino ketemu Kanjeng Nabi, tergantung sak piro cinta kula mbek sampean. Lha wis dak ketok blas lho ya celaka, mesti neraka punan. Pertama, al-aqu liwalideh, yang tidak akan memandang wajah Nabi kelak di hari kiamat. Al-aqu liwalideh, orang yang berani kepada kedua orang tua. Sehebat apapun amal kita, setinggi apapun ilmu kita, seluas apapun pengetahuan kita, tetapi manakala kita berani kepada kedua orang tua kita, wallahil azim, saya bersumpah, percuma. Kau boy, ilmumu nyundul langit sekalipun, sukses ekonomi ini, tapi kok wani na wong tua, percuma seneng di dunia tapi sengsara di akhirat. Wong sing wani na wong tua, kula mboten ngurus kelakuan sampean, Pak. Kula yakin sing teko majelis niki dudu wong apik tok. Masih sing nyekel mik dudu wong apik, belajar dadi wong apik. Ndak ana wong sing gak duwe salah, ndak ana gak duwe, tidak ada orang yang tidak mempunyai masa lalu dan tidak ada orang yang mempunyai masa depan. Ndak ana wong apik kecuali mari tadi wong elek, ndak ana wong elek kecuali ana harapan besar untuk menjadi wong apik. Paham nggih? Dadi tiyang niku nek wis atine hormat nang wong tuwa, maka guru kami Al Habib Abdullah bin Abdurrahman Al Muhdar belum mengatakan ketika menafsiri ayat wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub, barang siapa yang mengagungkan syiar tanda kebesaran agama Allah, yakni Ka'bah atau masjid, ini adalah bagian daripada ketakwaan kepada Allah. Lalu bagaimana jika memandang dengan pandangan penuh hormat kepada kedua orang tua? Kalau memandang Ka'bah saja adalah bagian daripada ketakwaan, bagaimana memandang kepada ulama, bagaimana memandang kepada guru, bagaimana memandang kepada orang tua dengan pandangan ta'zim, dengan pandangan penuh menghormati. Ojo sampai dadi anak sing durhaka. Dosa liyane besok balasane di akhirat, kecuali siji dosa sing langsung dibayar kontan dening Gusti Allah, wani nang wong tuwa. Wis kula ndak kate ngurus kelakuane wong sing bejat mursala kaya apa kelakuane, tapi nang wong tuwa si apik, Pak, insyaallah si wonten harapan untuk tobat dumateng Gusti Allah. Tapi nek wis ngomong mobil tuku dhewe, omah bangun dhewe, sawang garap dhewe, aku gak ditinggali apa-apa, candring Madura tek sanggoleh. Jar wong Jawa gak ditinggali apa-apa, ndak duwe sangkolan, karena wong tuwa gak duwe. Umpama wong tuwa kula lan panjenengan ndak iso nyangkoli, ndak iso ngekeki napa-napa, kula bisa sampeyan iki wis sangkolan wisan. Gak ono bapak, gak ono ibu, gak ono anak, Pak. Ojo ngomongan gak dikeki apa-apa. Lha iku metu teko sapa? Metu teko watu ah. Luhur teko langit, metu teko bumi, cukul. Duki wong tuwa. Setetes demi setetes keringat daripada bapak kita, air susu kita yang diminum oleh kita, air susu daripada ibu. Dak ono, umpama ono wong sewengi niki wis mampu salat 1000 rakaat untuk membalas kepada orang tua kita, maka demi Allah 1000 rakaat kita tidak ada bandingannya, tidak ada harganya dibandingkan 1 nyawa ketika ibu melahirkan kita. Sing apik nang wong tuwa. Dek ono sing krungu nang nasihat niki, baik yang hadir ataupun dimanapun Anda berada, yang mendengar nasihat ini mumpung durung, sing apik nang wong tuwa. Cek nih selamat, dunia selamat, akhirat selamat, amin Allahumma. Nomor kali
Wa tariku sunnati, orang yang dengan entengnya meninggalkan sunnahku. Ndak sholat berjamaah, ndak kepikiran. Ndak kehilangan ganjaran berjamaah, biasa, ndak kepikiran. Kehilangan duit 20.000 bingung, kehilangan duit 50.000 bingung, kehilangan ganjaran 17 derajat niki gak nong bingung pisan. Enteng ninggal sunah Kanjeng Nabi, yo ndak siwakan. Hah? Kesak sampean yo isi rokok. Terus yo apa lek mati kate nggo asbak ngono ta. Siwak niki termasuk sunah Gusti Kanjeng Nabi. Ndak ana wong sing menghargai sunah Kanjeng Nabi kecuali tiyang niki berarti di jero atine wis ana mahabbah nang Kanjeng Nabi. Sakwalike boten wonten tiyang sing meninggalkan sunnah Nabi kecuali tiyang niku pasti di atine berkurang cinta nang Kanjeng Nabi. Teng Sidogiri niku wonten namine Kiai Khalil Sepuh. Mulai balik sampai wafat mboten nate ninggal salat berjamaah. Hakadzal muhib, ya iki wong cinta, Pak. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sahibur ratib, beliau mengatakan, tidak satu pun sunnah dari Nabi kecuali aku telah mengerjakannya. Ndak ono sunnah Kanjeng Nabi kecuali pasti aku wis ngelakoni. Cuma siji sing durung tak lakoni. Kanjeng Nabi nate rambuti sak pundak. Rambuti Kanjeng Nabi nate sak pundak. Jenengan nek semerap fotone Abu Yazid Muhammad Al-Maliki Mekah niku nate sak pundak. Nah, Said Abdullah bin Alawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau bukan tidak mau mengerjakan sunnah yang satu niki, cuma di saat niku nek rambut dawa terkenal preman. Aku ndak gelem rambutku dipadano mbek preman. Tapi subhanallah teng akhir umur beliau menjelang wafat beliau niki rambuti sak pundak. Dadi persis ndak ono sunnah sing ditinggal kali sahibur ratib Al-Habib Abdullah Al-Haddad, persis plak 100%. Hakadzal muhib, yaiku wong cinta, Pak. Al-itharu bil muhimmatil habib, selalu mendahulukan apa yang berkaitan dengan orang yang dicintai, itulah orang yang cinta. Karena di situ ada pengagungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek wis ngentengno sunnah Kanjeng Nabi, ngentengaken ilmune Kanjeng Nabi, ngentengaken syariate Kanjeng Nabi, berarti ngentengno nang Kanjeng Nabi wong niku wis. Ndak ono takdim di jero atine. Terakhir, sing tiyang boten bakal ningali teng wajah Kanjeng Nabi, wa man lam yusalli alayya inda dzukirtu baina yaday. Orang yang tidak mau berselawat kepadaku ketika disebut namaku di hadapannya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholawat niki amalan sing paling hebat, cuma harus dibarengi ambek ati sing takzim. Nun sewu kata mangken sholawat ndak tertarik, nopo cuma tertarik nang lagune, tertarik nang tabuhane. Akhirnya sholawat ilang. Cuma seneng nang tabuhane, seneng nang lagune, Pak. Ojo dirubah niki. Jarno wis lagu kuno, gak apa-apa lagu kuno, pokoknya nyetrum nang Kanjeng Nabi. Ojo dirubah, wis ono sakel, wis duduk sekakel. Pun wonten langgam punan, langgami wong baca Quran siji, langgami tiang adzan siji. Ojo dirubah niki. Sakniki dangdutan digawe selawatan, ya ndak ketemu. Wong niki dangdutan gawe selawatan Ustaz untuk menarik. Cekne wong seneng, dudu urusan seneng gak seneng, dudu urusan cocok gak cocok. Di endi Kanjeng Nabi nih jero ati dak cemburu tanang Rasulullah. Ngoten lho, ojo dicampur aduk niki, sing seneng kopi ngopi yo, sing seneng ngeteh yo ngeteh yo, sing gak seneng legi yo gak usah legi, gak usah apa-apaan misan. Banyu putih tok wis. Berarti kencing manis, kan ngeten tok. Ojo dicampur aduk, iki kopi, iki teh, iki napa jenenge jahe, ya gono rasane, Pak. Nanu-nanu enak lek nanu-nanu. Ramai rasanya. Tapi lek ombenan gak enak diombe. Sing seneng sholawat ojo dicampur-campur dangdut. Iki apa iki? Kok Kanjeng Nabi di hehehe. Tutu ndak oleh, ndak pantes. Omongan kulo tak balik meneng, mungkin ndak payu, Pak. Tapi besok di akhirat sampean bakal ro. Wong di majelis Kanjeng Nabi wis lali, ndak hadir di jero atine. Ono maning buyare teko majelis, buyare teko Rabiul Awal, teko Maulid.
Ojo dirubah, tetep po. Solawat masih lagu kuno gak apa-apa. Pokok wonten setrum nyambung dumateng Gusti Kanjeng Nabi sing seneng Izhari mosok enak. Lagune wong lagu ambekane yo ngongsrong modele. Assalamu alaikum kazai kan ngongsrong niku jenenge. Lagu ngongsrong tapi yo mantep seneng ambek merem-merem sing nabuh. Gak kroso. Ndak tertarik nang tabuhane, ndak tertarik nang lagune, tapi tertarik nang sing disolawati salatan yattasjulu biha ruhul musalli alaihi. Solawat kita yang kita baca niki ruhi Kanjeng Nabi niki nyetrum, syukur temenan, syukur ono takzim ndek jero ati. Wong kadang-kadang sak niki nun sewu kate dirubah kabeh punan. Mari ngono adzan berubah pisan. Adzan ojo dirubah lagune ngono arek pang wae. Klambine bedah, celana bedah adzan. Lagu-lagu pang, lagu reggae. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Lu kan gak pantes. Ojo dirubah. Kersane masih lagune kuno-kuno. Pokok ono setrum, wonten takzim, wonten mahabbah dumateng Gusti Kanjeng. Nek kuat sedina ping 300 selawat niku nek kuat. Ndak kuat yo ping 100, ndak kuat ping 10. Isuk sore. Ojo sampai ojo nganti ndak solawat nang Kanjeng Nabi. Nah, jari wong kuno niku ndak pati tepak lek solawatan, cuma mantep solawatin wong kuno niki. Nggih wong mantep yo antep oleh. Wong sakniki ndak pati mantep yo ndak pati antep. Ngoten, mugi-mugi sekedhik niki dados ilmu kang manfaat. Dados mengagungkan Nabi itu kedudukannya lebih mulia daripada mencintai baginda Nabi. Wong sing cinta belum tentu menghormati, orang yang menghormati pastilah mencintai kepada baginda Nabi. Ojo mulai napa jenenge nek wis dadi lambang agama, nun sewu, lambang negara merah putih, kain biasa niku. Kain biasa merah putih niku. Tapi ketika menjadi lambang negara, ojo mbok obong iki. Walaupun sekedar kain, tapi lambang negara ditangkep sampean, Pak. Walaupun sekedar kain merah putih, sampean ide lambang negara ditangkep sampean 5 tahun hukumane. Terus siapa lambang agama? Ya apa nang Kanjeng Nabi? Ya apa nang para ulama? Ya apa nang para habaib? Ya apa nang para kiai? Mereka adalah pewaris para nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mugi-mugi jero ati kita niki estu wonten takzim, wonten menghargai dan menghormati dan mencintai baginda Nabi pun niki pas punan. Menghormati, mencintai, pas punan. Nek salah sijine mencintai tok, ndak menghormati, ndak sempurna. Mentakzim, menghormati dan mencintai, lah niki adalah bagian daripada kesempurnaan iman kita. Mudah-mudahan majelis niki dijadikan majelis yang dapat menambahi rasa ta'zim, menghormati kepada Nabi, dan menambahi rasa mahabbah, mencintai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan majelis PTT niki dados majelis ingkang istiqomah ila yaumil qiyamah dan akan menjadi saksi kelak di hari kiamat tentang kebaikan kita, dan mudah-mudahan kebaikan ini akan dilanjut, akan diteruskan sampai hari kiamat nanti, diteruskan oleh anak-anak kita. Amin Allahumma amin. Ingkang sekedhik niki mugi-mugi beto manfaat lan barokah. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Hadza ma lazima minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila aksanikal hawwil halana ila ahsanikal bi haulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Allahumma ya Allah umnun alaina bi safa'il ma'rifah wa ablana tasyiqal muamalah fima bainana wa bainaka ala sunnah warzuqna sidqat tawakkuli alaik wa husnal dhanni bik wamnun alaina bi kulli ma yuqarribuna ilaika makrunan bi awafid darain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afa wal ghina
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل وضل العدل وقهر الرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Dumateng para masyayikh, para kiai, kalian tokoh agama, tokoh masyarakat, kula aturi rahmatamah wonten teng gone daleme Sayyidil Walid, wonten teng griya etan. Ngapunten ing agung ngaturi sedaya kemawon lan nyuwun agung pun pangapunten saking kula hakadamini akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.